laju ekran baka surok kadai ubulum jong karoi kapar hakasnong kathau henry kabashim jing epad ikinong shnong kathany warjang tiam ta galong nakajing sange u kontraktor ban pentre ka surok nakudang rim syakudang thamai West Interiors District ya ketika surok nakudang rim syakudang thamai labu mau norim dau MLA kathany ubala kemen remboi hakalai pau tarik unailar arajara poar baga jinshnai ketika surok kabajengai 1.4 kilometer nakudang rim syakudang thamai ia kabala baitengka daga New Development Bank lembah ka Meghalaya Eco Tourism Infrastructure Development Project kabakot syakakat pra poinsan pulai klur bar kathong ban pendap hakasan tarik ujaleu arjara posau kat kum ka DPR bar ka Public Works Department kum ka Implementing Agency juga ka project kabaya kene ka project la shimti do baklur step pakma kum kontraktor kum balong menta ka thain kudang rim kalong shisha ka snong ka barus pa ba da ka jingdon ki jaka jungo kai perthei ki baitanat nadu kilum kiwa ki jingking jeri nalor ki weide hare menta ki paitba jong ka tiga snong kila shem jinge panban na ka jing pantre ka tiga surok na kudang rim sha kudang thamai namar ka jing sange ana kontraktor ka kam nalor ka jing dapti ka surok ka bal khanglat iki kalirit banyai lenti ki nong snong nadu wahe snong ka kudang rim ba mondu po tam ha ka jing kran shakila patai kubor ha ka jing le jurep ka surok ka sing sajang jong ka arpo kanai tarik ulong ka jing i sender jong kontraktor ka kam kelawan rak jing ka snong hi bor ka wei warkum ju iki snong pamarjan ngangala tiplut iki barok madu popli gini kusrok ngawan lang ni iwani chip ni star budan borong fi konrat sangma iwani chips kitri kong Rebecca Sutiang iwani MLA jongi ba lak men rambut dan ringi lap pakane ke jingwan jongi kolong ka ba hadu mentaka klem seso klem patyo pan pedon kam katung ke jingtua jang dipat ba kene kusrok nadu benai akos ar hajar ar tim ta ar hajar lai ar jasa temun Hauneu akos usnem bamenta kandap arsnem nan kaliang jangan ngamla suman ong kumno lada ka sarkar kadang penek kadang buteng yang dikusok ngina kaliang kipaj ba ngan kaliang kipaj ba inhap panjaki da kawai patter kom nama ba kene kene kasin ka ba khadu pangile kene da ka soru paj ba inong song ka song kudeng kene kajing aibor da ka seduk ba snong ngila ya dibaj kinong lek yalam ya kipai ba nanduk menin gadon ke jingalang yang ala cit ban hang ne lembak kipai ba lembak kana ba snong hakani kamde karali kamde kana kono ne tang ke cimpeni ba mentangi warna kuding nanong bare iyo ke jing sniu ko ba serhai ka bang emlak suban ya keren ya kani kusro ngat ngabu ke jing karpat kumunang yalam pai ba ka bokong sangi karpat ya ke government u engineer ka pludi juai sop Westo Kamrem nangta u minister ka pludi jong ka state Meghalaya de ngikar parlo yo MLA bang simkia dalade da kalong ka bala ban page bat khamtam ya u kontraktor kan ka khadu ngin request u da umla ban hakini ki sisi arsingi ngap ban le da koi pat ka take action ka bangin budin watch ki board ki bahalor bat ki board ki badai ban page ya kan sok lok nama senang kembali keren rang akalong bangin pensengap yang saya sisin hak badi bat ka jing sting lene ke jing torti jong i ma pakma ane ma klur pakma badi kontraktor jong kene ka surok ke bapen yaso ya ka kudang rim bat ka kudang kemai ya kumbang ya keren hi last year hak badi bat kene ka ju project tengini dang kami lenti ba lembah ke jingbu mau nong rim lembah ke jing wat sedang tri mulu malah te nakaliang jong kipai ba jong kathan hi barak we mukti bade ban pendon kam ya kene ka surok kila singu kemen sikade ya kene ka project namar singu thu ba kade ka we na ki project kaban penjan lane ban pen lengkot ya kata ka lenti kaban poi saki yo ke hat kaban poi saki school kaban poi saki jaka sumar ter kunta dan rip hause hadu menta hadin arsnem kajingbu mau nong rim hadin bala pentre pensange biang tementa kala pelong pat yangi kumki lengba ka sunjuk kirang ba snong jong ka warjang tia bangin ya lumlang sai sisin lengba ka kaneka media bangin ya keren lane bangin ya pelu jumut biang ban pensengap syaki bor ke bahlor batla de ban perkhat no daku we pat kalat ni kalenti khnang ba na kaliang jong kontraktor wala simti ya kana kam mau uru de ban simkhen tenre
bangin ong bangin la ban pressure EU nakaliang jongi lese ngidang ailat namar kat kumbalong nadu bala yo ya ka tendering mut pula sedang tendre ki pat ka ba penulungo kalong ba syutri mulumala mula sange no karman ba lengba kaneka jinya kendu jongi lengba kaneka khubor ba kini ki beriu jong ke sarkar ki bahalor nadu ki chief engineer hadu minister jong peludi road badai ru kumi deputy chief minister jong ke jela joni abang singo ba ban simkia ha ka ba perkhat no da kungwe ya kan ka project lem kumta lese kan sakot bit kumne hi tang ha ka jing buteng ane tang ka jing persakten dan kalian dengaru ngamdan isu banong dan ringa kerpat biang sesin wat yo kontraktor ru ba mentah oi dang de kapor liur kapor slat kumne era de bala de bakin perkhat no kumo maklor pakma ba pi wada pila pi ban pendep no handre da pimla pat ban de ya kana ka srok tuni basno ba ban surrender no nang ba ka department kan la ban le na ka benta ban la ban deploy ya kana project akbede bat kujing snai no surok ngintip ke ka badon shalendet bo no kontraktor umla ban pre ban pendep ya kana kam aga jing sisa ka sarkar kini ke benta kini ki kam ke la ade ban mo badai man ritendar de ban pendu no de ban blacklist ya kini ke kontraktor bolong kini ke mo ba pendu jikkan man pai ba ho ja ke sisa ka liang ke department ka liang ke sarkar markadon ke jing khmo ban pentiu ya ka liang ka tourism ke ada kilawan pendek yang sakana kalong gajing turku khamtam gini kisnong banang ne san rusnong ya ban lek ya ka jing sa sumar hanong talang kidon ki school hapo soka government high secondary school nang tahanong talang kadon ka college Raymond ta ki habya nang te na po amnarem jing jangai ka balalong laisha sausha laki la pendep yang surok nang ni temukan supportang fokusan minit da piyai na pibi na nong bare selu daupi ka kalapoi sa sanpo kilometer kam tenang nong bare sene pada piyai nang ni sedaupi dan poi kan kasana 4 kilometer na sene mar kas 4 kilometer sa kan no kas kaji kaduna kapor nang ta ka hakalyam ka pisamo kimar ki jong tiru kilalaban kanyaj buat sene di polisi daupi lagi seno makni ke di shortcut bre along ke basnusi penpau hane pun ni nak yang kasing kirang basnong yang kawar jaintian dap dah mo jadi susi ke bakrah do kata-kata ke baga government kadon selendet awd bat kene lada kiwi dibenta disurok ada kontraktor umla ban sinapo sinem kila pendu no ya tu ka kontrak tu ka tender ke jo kumbagi tho ke kinong song ni rang basnong ni baki ke bau pentre ke stroke bala don lupa ke de existing road mereka ni ke ban mai pada 4 UA dan don artili bijingking bau de ban pendep kita rumpat idan dak bonde ekene te ni na ke yang seng jong ke wahe snong ni snow ban bu ke jing kerpat syaka sarkar khamtam yo nomi khmat jong ni bon tek yang ulang hal halor kan ban pressure ke government bahkan sedang no ban pendep ya kan ban pray ke kam nang ba pai ba jini mo unem sim sitam hakal yang kalikawan hakal yang ga kayo ka hat hakal yang jing kuliah ke sekolah hakal yang ke hospital unjo ke jing semarno banjan nang ni te ipha ka karwa sir government ba kade ban le no kan protol bala nyobeng ni laban ong ni kan ka kain ga joni ka jing ban sunyau ju ban pray ka kam ka bala ban shet te di tanda kini saya sisin tepat dari sarkar membau emle jong iru on pressure lang ni kini kam nang ba kini kesurok lawan pendep hakapor kebabiang nakaliang jong kasno kong lahi kalau we kong la ba sno itu pau jing sesi ke bakrau na marin yo i bangi la wan nang ni nang ba jing ya leti ke jong no surok Shua ben puan puan jangan senang. Udang rim, ulas new sebab pelan. Mar menshua, mar ngilong kisnong kebayadan, nyarung yami, juran kam dua per, desain wan, ubiang nusrok walada 4 depan, seng rong ni. Udah mentah hadin bala, beu kontrak, lalur,
karena sini sebab pelat nama kedon gejing slip jong kan sibun gejing kumbala kedeu dah kita rasional ada orang ba di long kemi ya gejing gejong ki ngirung yoi ba kalong kepada sisana betal jong bakin rung kinmi manlej hak jidon kam jong ki ba per adu gejing pang gejing jong tam ya ki kelung kena ba pang ki ba jong kilong kemi ti ba arme kena kaliang kejonga kepat jur ya ki bor pada pe ki bor bahalor nadu Minister BDP ya ke PWD kunju di ke PWD departemen bakin hak keluar yau kontraktor wan aweng ya kini gijing cuma bandung hagen nega sinong udang rim bat kunju bai de ban wat we padu sorok ban penyeso bat ka sinong kudang temai di sinong so khabat kiwe bat penyeso arta bat kayo dauki kalau gijing mentoy sibun lada dal ada pancina ya nusurok namarni kum para mardan cino uga kongla ter kuwe cino beran serum ndu ginong berek amtoy kalong ke jumentoy nak bentak kimarep kijongi kum kinong rep bangi penpoy sekiyo bihat sepo adauti kumju gajal artat kesurok namar kam da jengai ba ki kena stul kinyo jumentoy namar kidon ki college apo nong talang kedon ke college apo asoka bat kiwe ki jinon kam ki ba per kum hospital kedon ka ACC apo nong talang ada pergi ke ke PSC yang ngilak bandai hang cakap ingin le siapo juai mar kalak jengai tan tunjuk wat am dariam ru kalak jengai ngalor kata kawe par kejing kerpat ba yau no kontrak ba klur pa kema pos ngau ba wan wang keloi apo sising asngi nak bentagan kejing jong genong susinong kudiam ri tak ini kentin Kumu bang ba sinong jong sinong maulong ngawan mikmat angnen nak kaliang senjuk wahid senang jong ke badan dia. Dalam apa yang neng isi saya kejing sasat jong ke negitan, hamtam ke senang ki. Baik nong senang jong ke dia lang mentau ni surau. Hamtam tu sekemat senang tang banjat dak jar di langsung. Kumbang sentu kejing tu jong ke baik nong senang sentu bagai kejing le selem jong kontraktor. Kumta akan nekopor ni kumwe nak ki nong senang ke negitan. Kapan ya Sorkar madipej nang menta kini surok bahkan semua ban simpia ya nang menta ban ra ya ke ban pensina penha ya untuk surok nang bagi ni di tang ki jong ni hamne in suk ha kale jawat kilometer jong surok guna san pena dah tak sanction jong surok katum ke tip jong adalah tertendar jong kontraktor dah kami dalam bakalah katsan klo dunale na tam kita ndai haka por mensua adalah mi kono pusat ko ang kanyo ndai na marbau kontraktor uhir yo ma pakma kalau hadu tam katsan klo na katanya ngau cuy tong per nong song sinong jong na ka sinong kuding rim kajing jong ni akan ya akan lenti akan kesurang nama kelas ni bapalat kamtam haga pan kasitam kum kajing sukun baro kajing dan kali ba tre ban wan siau yang ni laitang ki kali trai sinong ki bembante ban wan aba dan kajing sinong ngatau ndai kiwe ki kali ki banabat kim no siu ban wan hin yo dalam ki jong di kemat kum ki nong wan sene ki bawan pej ya kan ke jing ke jong ni kan dap jing sngu ya pi namar bi la ya dan lang ban ni ya kan lewan sekilang ya kan ke jing ke jong ni kita ngam tip na ka ka daw ba pan slam ya na kan ka sorok kita ngakerpat ya ki bar ki banalor makin ya pej lang bakal nga surok jong ni lalu ba kim pati ya ka kalong surok ka ba kham bha tangba mat suyati ya ka kala kham snu pati surok kali kibayat sumsitom akan kunus nem kalau lajan dap asnem jadi jing temu jongki kajing temu jongki te kamu bakin penbha tangba ipen snu penban weh kontraktor teki ong u pakema nih Koi kloi nabas ni palat kasorok ni sedeman koi senjaka semar ini senang jongki don ka jing mas sok setar nong talang
senang telang pina boleh hidup nang telang yang jing ide bat kikna kulit bun di balik so bar ciwe senang senang telang senang berat Lama katu kat ni dia kat aku boleh kerpang ya gini gini wahai senang dua tak akan ke time dua sak penting yang ini kesurah entam nasak hamison lamin kuding temai bagi gue wahai senang dengan senang nyok kelam ketin dengan penskem bersupport ini wah kelam dua kejingwan ni lem tak kejingwan semen kejingwan ke emo ko kinsau tak kejing pembaik ni duk nin haka sejuk wahai senang dan senang kemen dia cimbetai gini kesi dengan kelam sibun dia yo dia kelam bu haka por yo kontraktor kalau dalam kerek we gani kusok akam dia kelam ni dalam penyo de kijing kerek de kitam ieu khut de tu tan kajing orang meeting wa de pai ba bo chim kam ka deadline wo to ieu fai de ka isu kos support ka high court iba nu kontraktor iba ke slam ke jing kelam ni ke si yo kipi sechiblai ban hiu udap arsenal gani kusok so kelam mere iti kerek iti ki iti won em kam ngayen hini wa Chana ya kajing kelam yang gini gue senang korok, waka sorkar, tepat ke sorkar yo MLA ya officer wo pendek pelai ya gini, buat kamtan wo kontraktor. Untuk ye slap ye rang song kajing start yo, mbak ketendar katkam kajing tib hapok lesnem to ukut ko, mukapol ko dalai to arsnem. Jadi gini ketien aku boleh sisen kit bok keruang ni ke wahai senang, tu di cimetan ni bentar ke roy kepar ke imlang salangi. Untuk kan ke MP1 kan di sound ya kerek ni bentar ke roy kepar. Ya kejing mentrai ko upen suk ya kejing srok na kuding rim se kuding chme tong wan nei tai no padu nong bare khong la nei ni kam ong tu de kelam ni nei tai no kuding le de like tu srok em ko skor ha sakha ko bes em ko hostel nong telang em ko kale te kini ko pun snyau de ne do ko singi ko arsen de kelam ni ya ke government yo kontraktor de kini kintit am yo kelam sebut Ublai ko tu ko e chatra mi wora tu hekno lo nang yo kelam yo pun suk ye kini ko sok yo kere ketang kita kitin publik